E aro ana te mātā mua o ngā pakihi pāpāho o te iwi moemoea ki te whakarira i te hononga i Wainganui a rātou me ngā reo irirangi Māori o te motu. Ko ia tā tētahi tokorua no te pakihi ki Alice Springs ahi Tareiria, ara no Kāma, i te tainga atu ki te reo irirangi o te arawa i te ahi ahinei. Kia ora te reo irirangi o te arawa, Waribori ki Whitu FM. He kapo whakaahua he āpiti hono, tētahi iwi taketake ki tētahi. He hononga ko whakatau i rahia mai e tērā o ngā tūpuna e tāwhiao e mera kai ngā tōpito e whā o te ao aku hoa. Koia pū tā ngā hoa hau nei, he mātanga no te reo irirangi taketake tuatahi o ahi Tareiria. CAMA stands for Central Australian Aboriginal Media Association. CAMA was set up in 1980. We were the first Aboriginal group, the Arana group, to give Aboriginal people a voice. Koia nei te tua toru o ngā reo irirangi Māori ko kitea i te tokorua nei, no rāwe e mātaia nei ngā pūnaha whakahaere a tēnā anō, he oranga pea mō rātou. It's about engaging with how Indigenous people in New Zealand are operating and about how they produce radio and about looking at their radio station. Kāma Radio. Toru te kautau te pakeke o Kāma i tēnei tau, neke atu i te haurua miriona ngā kai whakarongo i arangi. Engari i tēnei te harenga tuatahi mai ki ngā reo irirangi Māori, ka whakamiharo atu ki te nui o ngā hua, ahakoa te pīnati o te pūtea. Just how powerful the language, how important it is to the Māori people to keep it going. The comparison that stands out to me is that we've got a lot more funding. We receive a lot more funding than maybe the Indigenous radio stations here in New Zealand. Nā whai anō te hiranga o te tū hono me te kura mahora ki ngā taha e rua o te tāhimana. Kere am I right? Te karere.